Siapa ingin lihat bersengap ya kaya bagaktiin ke jong try kadon ban keren yang i hagan ke janmit. Tu ingin lihat lang ban pandai megi jing dua iken. Try bit ni wan hagan ke por ke mentah ya ke ban aingu ya me kenya try bit. Ngidap dah ke mensim jong jing sengongo mensim jong jing aingu a try bit. Bang ye don lang kum ni hagan ke jaka kenya try ji suwet. Ya ke ban pen kraw ya ke kerteng ke jong me kenya try bit. Hagan ke por a try bit play me a try ki kmat ke jong i. Ya kita ki Donor ke jongi bangilak man sungtho bat man champang ye gay bagaktin ke jome karon man kren yang ilang ibe piwe hagani ke jagaken ni IT shame try ke ni ke port baro hagar thank ke jong jisu amen but amen lai sing pertaja manong Jesus and shar u Jesus and shar u Jesus and shar u Jesus and shar na sap ki ke jam ken ni dia khoble para marjan manong sokben man yo i bi ni ke jagaken ilak man shong ye roy try Ngi priang sobharo ya pi baro hagan ka por ki ba join ya ka ban pet life man nganget utrai udan ya ka ban kurkulang ya piro ka ba pidang esno ya ka ban pet hagan ka por man taken ya roi try ktin ke jong blai ka ong haga badai por ba badai por mangin syakri utrai bat shisha wat lada ka sun beneng ngi ba ka slap hada ngi ka ding pi wan shisha ka de ka jing it ka jong utrai haga jing im ka jong pi ka pelong ya pi amen Lai dalam day kum tata ang siyang hayeng pi siyang po anep. Hanray pi layawan, try nang kurkuya pi. But hakani ka singa kwa ban kren. Yakani ka pang, babun sen nging, iwe pi wengi ju yai lang ba. Hakapor, jong ka jing telot. Lani, hakapor bang iyo i ba. Kita ki ba don lang bat ngi, teng ki yang. Persyano yang gi namar. Kidaw ki jong ki babun. But hakum kata ke por haba ngistang ban sutu ba kajik klain ke jongi kita ki brio kisdang ban eno yang i hangno ngilek ban pen klain ngakwa ban kena nakan ni sengi kadai hangno pi pen klain nyala dia hangno gi pen klain nyala dia ngi em hakum ngani ke por ke ba menta shisha ke por ke ba shisha ke por ke ba ngi kendo teng em ngim sutu shu ke ba ngi ya lang ba but Kanini ka por larang ia pai lambat ngah kanini ka por naka ktin ke jong blay naka way Samuel galanong gabalay po ngakwa ban kren hakani ka por naka way Samuel nong gabalay po siya bangan pai hay ni benta jong way Samuel lana pi Pedro ya kum kanini ka jing ka jaro hakaway na ki balang kata kanini ka balang Philadelphia haka kitab jing pan pau ka balang ka Henrio Teng haka jingim ke jongi yano bangingi shanya yano ke ba bangi khmi lenti ya kitiki jingerap haka por ke jinge teng anong epi kidon kum kita ki barak no ela ke jong kti bat ngisa kut long marway bat teng haka jingya lenti ke jongi teng mangiru karai ke jong jingim ke jongi teng galong ba bakla ya kani ke wai ru ngi haban sungtho namar kum ki briu ki jong blai teng keki ke bangingi rai kamut ke ba David. Kadon ka por, ka ba karai jongi, kalong karai ka ba bakla. But, siya bang inipit hagan ka por na ka way Samuel nung ka balay po. Ngakwa ban batay ka background jong kani ka lunong. Badi bantip ya katangi hapan pe sa syua jong kani. Baga Bible ka batay ka lunong ka ba arpunyo. Bau David kan ba udang petri na usol, ulalet ban ri tengan man, bat ki Philistia. Ulet ban syong ban ri. Hae bau David upenrem ya Philistia ya uta orang ba nong elam jong Philistia Goliath. Hari ka poi pat ka por bau pet nong Saul ulet ban ri no ya lade haki Philistia. But balay ba unyo ban buri no ya lade na Saul but ulet ban ya kublek no but kita kinong shun. Ba unlat na kata ka jinge ka jong ka ba kata ba bu Saul ube haglanong ka ba arpunyo pinlap ya kata ba David ulit ban syong bat ki Philistia fida ken mau por bala kem yo jisuru hagata ka yeng jong urang ba ling do bu Petrus ru ulit ban side ding bat kita ki bamnget bat hagata ka jing side ding ka jong ka pelong yo Petrus ba unlen yo Baun len ken yo try. ก
Bat kaktin ka jo try hang ni ka kren. Ba men ba u David u Petri no Saul u leit ban shong hang ni ka ri Philistia. But kaniga ba u leit ban shong hang ri Philistia ka Bible ka on ka poiro ka por. Ba kini ki Philistia kile pen kre ya ka ba kinwan ya ka ba kinya le thma bat ki Israel. U David u badai u Israel ubala yeng naga benta ki Israel u David ubala ong ya ka kentien la pi pai bat nga naga wai Samuel ka nong ga ba katnyo u ong yo Goliath u bam shamla ot share pinapet yo Goliath u da ong uni ulong uta u bam ot share ken uda nyo benya ki Philistia handre menta u leit ban shong bat ki Philistia bat kini ki Philistia ki pen kre ya ka ba kinyele bat ki Israel. But hakapor bala pen kre ban yele bat ki Israel. Tin ke jong blai ka kren shai. Bo David ulait ban yesnokti bat ki Philistia bo ukloy ban wan ban yele na kelyang jong ki Philistia ban yele ye ki Israel. Pinso ka ba pipuli ba Bible pinso kulmar bang kai kini ka ba jia bat bateng kani ka di ka jing kai yang ibo Paul Ukraine kata Rom khat san sao ha ba pipuli ka tasban berim galong ka jing kai. Yo ka ay ka banging isyun teng gilay ban snok ti bat kata ka jing isyun bat ban yele no ya ublay namar ka Bible ka ong ki Israel kide kita ki mo da bo ulala ban fiki bala jit ki jong blay u David uday ubala yo per slash im naga ban ta ki Israel han repisno pala bo uni ujo u David hakal nong ka ba arpu pra bat arpu kundai ulet Haus im jong Philistia bodu ong ngaru ngan le yale naga benta jong pi yaki Israel. Kata ka de ke ba ngi haban sungtho ala ka jong ka jing im. Bateng hakapor ba ngi telot. Por ba ngi pet bat no ngi le bani snokti. Yo ngi le snokti bat kita kiba ngimdai ya ka ba ngi le yesno kumba u David ula le bani snokti bat ki Philistia. Kawai nakaba u David uba urai haka jingem ke changu kat ba upet kada ye kene kala ban long ba u David ulai bani snokti bat kini yo ki dei bat kita ki nong bot ki jangu la pi pet nakawai Samuel ka nong ba arpo ar pisngo pelabha bar ba David ki wan bani snok em ki kita ki briu ki bala dapram ki briu ki ba pang ki briu ki ba shitam la pi pet nakawai Samuel ka nong ba arpo ar khot ka ba arpo khot ka ba ar ka omne. But way baro uba ka jinjin jar, but way baro uba dap ram, but way baro uba laktang la kaman siem, kile lum lang sya u, te ula long rang ba halor jongki, te kile don hang ta lembat u, kum ta saus pa ki rang ba. Fi hang ne ka tin ka jong blai ka ong. U David u kalalong u captain ne u nong yalam jongki ni ki brio ki badon ka jinjin jar, ki badap ram, bat kum ta ter. But udan bay hap pedang jongki, but fitep ngalar ban ong ifi. Ngi haban pej bat no bangi syong lang namar teng kajing perkhat jongi ka kalalong kumba perkhat lang maki. U David udah lang bat ki namar kinir kisah ka jijar, but kani ka jijar bu David ushaem ka pelong yu David ban lei ban snokti bat ki Philistia bat ban syong bat ki Philistia ken. But haba ulai bat syong bat kini ki Philistia ka Bible ka batai bahaka ta ka por ki Philistia ki pen kre ya ka bakinwan yele thma bat ki Israel. Bahaka ta ka ching pen kre u David ulai ban snokti bat ki. But ublay ummon ya kata. But ublay ummon bo David unyeng na ta ki Philistia ban yele ki Israel. Wat mentar fit sutu kadon ka ching katma padeng Israel wat Philistia ngalaban ong victin khasi be ong tin bahaka tin yo ba ong Palestine. Kadon ganing katma perkat uniu jo David buyo ji pasle ban long si Israel u yele persyai ki Israel ulai ban snokti. Hanrei ka Bible ka batai ba ki Philistia ki mla ban shania yu David. But David wan paino nang kata jaka. But haba wan paino hakal nong ka balai po da pipuli ka ong kumne tin ka jong trai. Te hamar ka ba David but upai lang jong u kile wan poi has sha siklak hakasngi ka balai. Ka Bible ka batai haba kita ki nong buat ba David bar kile don nakasaus pa kile poi hadun rus pa ngot kile don.
บัดkini ki beriu ki lai wan pai biang namar ki Palestia ki ong ngim tre ban priang ye pi ba pin don lang bat ngi ban yaleบัดคีอิสราเอลบัดคีวันพายเนาะบัดคดีก็จริงวันพายก็จงกีกับไบเบิลกับบัดไตบัดคิดหากจูอีกับคอดกับอังบาหากตะกสงีกับบาลายกีอามาเล็กกีเลละเฮียร์ทมาชากพังชาทีบัดฮัสซิกเล็กบัดกีเลยจ็อบยากสิกเล็กบัดกีเลยทั้งยากาดากดิ่งบัดกีลาริงมราวรุยากิขึ้นไทยบารอยากิขึ้นไทยบัดบารอกีบาฮักกาuber red bad uber crowd te kim shem penyap yanu ru henry kila shu shim no yaki bat kila lek no ka bible ka batai ka bo david umdan hapo siklak namar hasiklak kidi ki shong hare habaki amalak ki wan manile egatma u david umale bani sno bat ki Palestia banile atma po bat ki Israel hare u khlab cham na tep ba katma kala don haka yeng ka jong u bunsin haka jing im jong iru kalong ka jo tang tang ile yarap yaki wei habang iwan pai si yang lejong ngi I katma kajia hayeng jongi ngakan ma we ni ki perlok mo ide I pastor ngakan ma ita idang sudah biar tho te kade ka jing dap snem kata ka jing dap biar tho jongi si snem ha kata ka sngi ka ba idap biar tho ilok jongi mo latip hidon dadap si snem anniversary mo tang tang ilok yong ngan pen krek ka bam ngin sia bam lang kalau very romantic bahai ide itu kena mengi yang bayi ilok lang lapan kre bermenmiet ngini abam lang hakum kata kapor kadon ba hableit back suit don bayo pang phone ang bayo ka bor jingdom phone lang ya bat la ong ru tak si pang lawan pai chulai chu dwai wan pai no bat ma iru I ong ye ilok la jong tong ngan sawan ngan chulai dwai bat ngan wan pai no bat habai ilet menduai lasdang nado kapor lai biji janmet kata kejing duai hado khat arba jir pat pet vitok suit duai bat kenal sa hakata yetho bai ong ba kita kiksai gitar te nrut lisik don santri la dekut suit pat pet hanre hado dap masih biji hana tak suit la pet kiwan pai siang bat ma in la poi siang le jong ipe ya kedur jong kalok Katip yang kalau kelem no sarai. Kentai beriu, si perkat mafi. Balai yo lok. Kadai kasi dap senam pila ong yo pila shat kerpang nam tau lok ndawan ban bam. Mo ulok klemwan. Pitip haba klemwan ulok. Yong apa ngalapoi si yeng, dia tu kanai tai pastor yong. Ngapait kedur jo kalok. Ngai I kum bakatu keksut kami na tu kena. Lawan rung kalok. Ilet badiarap ya katma je kiwe yo kapai katma oh hana hap super baik sangap baik kop karbo namar balai klampar khan pi udebet ro ulai yarap ya ki Palestia banao ya ki Palestia yarap kalong kum joro ka balang Philadelphia la fi puli ka testament mai hak kita cipen palu nang ka balai ka balang Philadelphia ro em ka yarap ha ya ka himarom ha ka kopor hare ha ka por ba ka don kamem ka himarom ka wengno ya ka ketiga jongka banyarap ya kita ki banget ki badan hapo Philadelphia ne ya kita ki brio ki basyong basa hapo Philadelphia kan Teng yang ngapa dia piru kalong kumcu ngilai yarap ya ki way ngi perkat da ka jing start jong tadi kata ka Bible ka ong ka lenti ka imat kamba bet ya Lalapi pet aga probab nang bakado pinde yo I ya kata ka lenti imat kamba bet ya teng kidon ki lenti pat ki bakut jong kalong ka jing yap hang ni la pi pet hang ni ka jaka ikop komba I bet bah u debet uang namar bu pet no sol menta uang ngani snok ti berki Palestia u haban de yele yo sol han rei ki Palestia kim ngen yo like si wan pai poi chi yang la jong pet la inglot baro la thang lot ya ka yeng ka sem baro la sharing merau ya ki kentai bat baro ki badon la sharing merau lot ya kita bat ki baro ki badang sa nang ta lalong tangki de pei namar la sutang Bar kini kin rus bangun ki babur baru David ki ong kum ne pat kini pek dekat balai. Dia bau David bar ki beriu jong u ki le poi sya kata ka snong. Hakmi la thang ya ka da ding. Bat la ring merau ya ki tengah jong ki ba ki kon chen rang jong ki bat ya ki kon ke thai jong ki. Ong la ring merau bat kata ka yeng ke jong ki kata ka yeng dara jong ki. La ing kong lut nama la thang.
Bat ka Bible kau nganda kum tahu David baru tahu pai ba ubabat kilai pencam ya laka ketin bat kilai ayam. Anong ipin lengok hang kini ki beriu ki ba yale. Bat David ki beriu ki ba satar ba. Nama kini nong elek thama. Hari hakum kata ka por. Wat nganong ipi kumakiru ki don ni ka donot ya ka ban yam. Tang-tangi perkhat ba ki rong ba. Kilong satar bam ji yam. Dapat ya gadur joki kumba imi don jing ku slai hiro. Dai pet ya gadur joki I kumba kim patiau ya ke jin jar. Hari ngapet hang ni jaka. Bo David bat kita ki badon lambat ki ya yam lon nama haba yo I ya ki tengah lasha ring jongki. Yo I ki khon jongki lasha ring. Senrang bat kentai ka donot jongki ka pat. Bat ki yam. Bat kani ka jingyam haba kiki la yam. Namar belai kila yam. Laring merau. Ru ya kita ki arngot ki tengah David. Kedau jong ka jingyam kade. Bala syak ring merau. Ki lok jongki. La syak ring merau ki kon jongki. Kani ka penlong ya kini ki riu rong ba ban yam. Bat ngaso kia kani ka bentayam. Ngam so ya peru. Hakim gini ki por mentang. Ayo I bobon ba. Ki kime ki pa. Ki ayam mentang. Namar haba ki yo I. Ya ki kon jong ki. Ki syak ring merau. Haga kiat. Haga drugs. Haga kalai. Ha aurea. Bobon ba. Ki ayam. Namar balai. Haba yo I. Ya kani ka jing syak ring merau. Kani kamdei tamban o haka to ko por. Ba syak ring merau. Hare mentah. Hoj don. Kumu Amalek bawan man ring merau no hari ki babon ba ki syak ring merau no hakini ki jaj bat ki syak te syak khom hang ta bat ka tin ka jong blai ka ong hang ta abal asy ring merau wat ki tengah arngot jong David David usiem berkat ma pi blai ula pensle iem ya umla banyada ya ki tengah la jong hari blai ubo ya ba unsharai ya ki Israel. Bunsin bat ngiru kajia. Syabo ublay unbo ya pi haka jaka ka badai. Syabo ublay unhika ya pi kumno ban sharai ne ya ka aka tentang pihak banyak ki lenti ki babon. Pi David haka ne ka jaka am balai kawan jia kata ni ka jingli. Yo ni ubala persle jong balai ban jia. Kadau kadai. Ditang kawai. Ba ulet benis nok tibat ki Palestia. Petros ubala yad baru Jesu. Likes them shiteng. Kay ka papalong yu ba ulen. Ba ulet ban saat ding bat ki bamngait. Pait ba ya ka jingem jong la diro mangi. Kata kadai kay ka ba. Kaba jia ba. Haki jingem ki jongi. Namaru David ulah sobiang ba unsa hang ni hapo siklek hari klam perkat bakani ka siklek kamdai ka jaka ka ba undon uyo ya ka jingada kan mau bet wat num kemen haki jingger ku balong temporary namar balai yo ublay u klam temu ya kata namar manga bat mapi ngisok kemen no teng bangilalong kristan hari klam detep ya ukres kata kadai ke kabamama. Uladan nasik lak ulai laisi ujak na yang lajong uwan ke yeng la pra. Berkat mapi ke yeng la syatang ke lok la sharing merau ki kon la sharing merau tang laisi ujak na yang. Ki babon ro. Nangai. Yo pila jia lang ba ke yeng lajong ro. I pitap ujak dawan pai kulmar. Ki don ki kemie. Lada ki ki kon. Mestap kila ada penbiang lut sayeng nadong sadong. Haba dawan damit pe ki kon lap pen pralut ke yeng. Pila ada penbait lut lapan pralut. Berkat lais ngi ujau David hang ni kani ke ik bajia. Bau Amalek uyo banwan bar. But we ni Amalek udah ta Amalek bau blay ong yu Saul klip penyap lut ya ki baro. Namar ba klem penjot usol pet menta ke ik bajia ya David. But kaktin ke jong blay ke ong. Hak ni kapor om tang kata. Kapa pinsong pelabha. Ba kita ki beriu hak dekot ke bahan riu ke ong.
Ti ulas ngo pisah Naba kita kipat ba kileong balentem mau ya Perkat David hang ne kapten unong yalam jongki. Meneng ila pelit deng Samuel arpo adakot baar. Unong yalam. Kini ki breu haba kioi. Ya ki tengah jongki la sharing merau, ki kon jongki la sharing merau. Kila ya yam lang baru David. Hada shipor pat kawan kecing bitar ya kimut peniap yu David lembah balentem mau. Teng berok ba ong ngekwa long lidar ya kidi lidar na. Fitep banlong lidar piong bangan lead kan mau baik teng ke lead kala banwan raro ya pi daki ki sia ki batar namar balai berkat David hagani ka jaka usha along marway hapadeng jongki bakini ki ong kini barok ke jia namar jong uni ubri ubayalam namar uni ubri ubah yalam. Kata nga kwa ban kumki bangait tentang finiat. Hakabalang Philadelphia lanong balai kitab Cipan Pau. Pinshem ya kata. Bu Jisu wong. Nga ngabat ira ka shabi. Kajong David hadakot banyo. Badi kay banga ple no bala ban kang. Badi kay banga kang no bala ban ple. Uay ya ka jingkerman ya kini. Badu wong nga ito ya ki jinglet jong pi. Baru angan ayah pi. Ya kata ka jingkang kabala ple. Bat kam tame hakadikot kaba kendai Ukraine Jepang ka senegok jong setan. Kay ka bajaya kini ki bangay. Nama kini ki bangay hapo Philadelphia. Kabanun kong do habaka house them kan news pa HK hadin Chris. Kawan ka jing kinyo jumay kisha ino marway. Kahima Rome kam kloy ban yarap ban clear. Bahapo Philadelphia ki imba kade ka history ki ong baki imba lamba kini ki baki shna wine dak sok grapes uding wine. But ki Rome ki ong mapi pim dai shu ban rap ding wine. Om tangkata. Ki julet ki Kristen ki banungkong ki julet be ki synagogue ki kaban mani. But kini apa ki leit kaban mani ki syabe no na synagogue ka jong. Kata ka jingkang na po synagogue ka kang no yaki. Bakim yo ka bakin rung. Ki bangai kim nan jakashu ban lei sino. Fiti David ulang tik kum tahang ni ngapai kay ka bajia bu David ngapuli siapa ngabalang Philadelphia ngam da yo ka jinge per. Nyamar balai. Dei na mga tao try o nga dei babat kata ka sabi. Ala nga ngapli jikang namar balai ka jingkang jong ka synagogue completion yaki taki bangai ako to ko por. Kalong tik kum hang ni. Baka donot jong kini kinrus pa angot completion na kabantao David. Balayeng persya banyale yo David ngamtip yo don nangiru hakani ga jaka ba pisngau ya kata ka jingsha yang yale persya de na magata ha ka balang sardes suong banganum otno ya ka kerteng jong pina kata kitab jong jingim uai ta ka jingkular namar kide ki bangai ya ka to ko por ha kisah kentanyo na synagogue kisah otno ay ka kerteng kum kita ki badon lang ha po synagogue. Wat mangia mga mapiru pet yo tang kapoy kapor bangisa kantat no namar bangisa kriyo blay. Ngisa kantat no apat nakibahayeng kibasem ngisa kantat no nakibabon. Hakan ni jaka ka Bible ka batay. Bau David uyalam ya kini kibriyo kiba jinjar kiba dapram kiba pang kiba shitam usyem yaki bat penbot yaki jisau David upet marway kini kiba wan yesno bat David harai menta kini namar kacingge kawan biang hakayeng ke jongki kiong day ka daw jong David pai ba yo no pi le ba lano kilen thamau pi pinam tep lano visha pe hang ni kini ki brio ki bot harai namar kani ka wai ka rai ka bau David ule yalam yaki kata ka kiwan pai umlali yeshu yaki but hakum ta por la thamau pisngo kumno trai ka por nganong ipila na piya ja kata jingmong pi pinlong kumno hak kata por baki breu ki badon bat pi kilen thamau ya pi namar balay what you Jesus kini ki jo ki breu ki baong you Jesus hosana hosana por bo urung ha Jerusalem tang hadin ka to ne por ki ong sanar pana kini ki jo ki senran ki baya bam lang ki baya shong lang badu Jesus we na ki upet lungkot
uwe naki ulan no uwe naki udeno kia pelot kia trailot no Jesu dan menuna bawan mantap yo Jesu subiang dol sendran beri Joseph menong Arimathea bawan mantap ngantip yo ma pirut nang ni ki samla ki rangba ki long kemi hang ni ka jaka pirut teng piya lamba kata na pi bedang pet piya lamba kata pisha eno ya no ba pila shania pi ije menta eno ya pi kani ke de ke am kajing shisha jong kajing em u David hang ni ka jaka am ngangai haga por kita ki ba don lang ba du kiong lan thamau lo ayo David berkat pi kadonor jong David kan long kumno talai kadonor ka jong David kan long kumno talai hang ni ka jaka ka Bible ka batai bu David ula dono yala ka jong ka bor han kumno ulet ban klanya de ngini pet pa ka ju hi ka nong ka ba lai po de khot ka ban riu ka ba ngakwa ban kren ka dis phang ni ka benta ka ong kumne ngan puli lut ka ong kumne tu David ula song pisa napa kita ki pet ba ki le ong ban len thamau yo namar ka mensim jong kita ki brio baro ki lak thang way po way namar laki kon sen rang bat lamar ki kon kan thai fi hang ni am ka Bible ka batai way po way ki le thang ka mensim jong ki la song pisa ki la kwa ban len thamau no namar kata ka jing thang kan mau bet lada ngi de kata upol udah tho hakata shiti borong wanom ai bakan don ka thiet jong jing thang pidip habaka don ka jing thang em na ka jing thang ka ba mi em ka de tang ka basni sudah kini baro akilak thang kumbo David kham baka ki balai ki kwa le thamau yu David ngam su tho handa ki prakhat tharai udai namar jong David handa David ro udo te lai jong ki tengah David udah nak kejung kecing tang ko baki kidon hari David klam rai ban thamau no namar jong Mesia nga kalong ne uklam sem la ong hanrei David usngap bain hoi kalang ka kalang plat ka donor ka jong ka so pisa bat ka Bible ka batai hang ne ka ong ba David akum kata ka por ulehyu Pinapay itu harum kong. Henry David ulapan klanya lade ha utrai ublay jong o. Pini ong lang bat nga. Henry David ulapan klanya lade ha utrai ublay jong o. Kani ka benta bang kwa ban kran hang ni kapor. Ha kapor ba piling ne por ba pi pisa ka man sim ka jong pi. Hang no pi pen klanya lade. Kidon Gibril habang lalanga bat pisay ka ching haka chingem ki jong ki kisngo ka kiat ka yarap kisngo dale bat ki parlok ki yarap kisngo mengadale kata kan yarap harenga sutenat ban puli kan ni dekat aku pin underline po Bible jong pi bu David hang ni ulalek ban pen klanya la di hano ha hau try ublay chong hang no pi pen klanya la de ha ba pi tay la ka chong ka chingem de kata haki sam David wang don basania akulai don basania haki kali kulai yang dengan kanya hau try hang no pi sanya ha ka por ba pi sa ka chingem ka chong pi ha ka no ka benta ba pi pen klanya la de kata ka de ka jingli ka ba kraw namar mangi ba bon senem Hakapor bangidon kam banyo ya kacing klan ngilait ban pen klan ya la dia haki jong ne ka perthai bangilait na kita ki ngilait ban pen klan ya la dia ka Bible ka ong ang ne bakaktin ka jong blai hang ni ka kren bu David uyo perkat ma pi ka bamon hang ni David dan manoman upet namar jong Saul ulet ban don mat ki Filistia kimla ban shania ya uwan pai na ki katra ki jong bro arnut la ring merau ki briu ki badon lembat kini ki mon lem thama mut sakut tang bat no marway sakut ban no marway kata ka ke jingkali ki bakrau yang abade piro nyano ngi shania ta pet
Yo habakut ngi sakut marway. Sakut iyo marway. Ngasi ong bah. Lada pibo ya ke jing shania jong pi haki breu tikna ke jingmong kanwan. Tikna ke jingmong kanwan. Namar ka Bible ka ong umdan weiru breu bacanai. Wat mapi baladero mapibo ya ke jing shania mapi ru pim janai hiro. Tadai namar kata ngi haban bo ik jing shania jong i hautrai. David hang ni ulait ben pen klanya la de hautrai ngasgo babon ba mangiru ngidon ya kata jing pisah kidan ki jing tia ki jing im jong i. Dei kata kan ong pi haba pilai ben pidalai hakinu no bata pi kwa ban ya tu kana siapang kata ke jing ke jong pi. Bapi semua baik kini kecingek jangan padon bayar. Perkat David hangan ni kejaka. Kini kecingek ke jangan David. Hari namar kecingek tentang ngira baklau David urai bakla bang ulet mansa haga jaka jong ki Filistia. Kan mau baik. Lada wan kecingek kat bawan haga kecingem jong pi. Wat late bani snok ti bat ke bamhok. Namar balai haga klip bat bapi snok ti bat ke AK ke balong ke bamhok. Ka cingka ka jong oblay ka jano day tang na ka jing im jong pi hanay na ka yeng ka jong pi namar balay kamdon ka cingka shu David umi balay ka yeng ka jot kata ka mama ba ha ka klipmat bengingi mino na ka cingka ka jong oblay ngam jot tang ilade ka yeng jong ka jot ki paralok jong ki jot namar bangami no David umino malayas nok ti Filistia. Bible ke batai hang ni kajaka. Hadin jong ani. David doang. Ulalait akmat jong try ban penklan. Kumno penklan pat. Kata di kejingkeli. Baro ngi kwa bangin klan hau try. Kumno ngin penklan nyala di hau try. Babon ba kibriu kim suto ita. Kumno kakwa pastor ban penklan nyala di ngamtip. Ngine pe hang ni ko David ule. Baru David ulaang yu Abiathar ulingdo. Ukonu Ahimelek. Ngakerpat ime to wan lam shani. Shanga yakata ke airport. Baru Abiathar ula wan lam yakata ke airport. How David airport. Kay gini ke airport. Airport kini ke jan. Hey. Kabatau. Kata ke airport hai baki bo ki pedankam ki yurim ma kata ke jaka hari hak ni kan pada airport handai bun sin ke batai ba hai ba on kup ban duai hak mat jong blai fi kumno David upen kanya la de lang ba bawang wan lam ya ka jing duai ja utrai pinum la ban pen kanya la de utrai lam da pi pen kanya la de hak ka jing duai amen amen ngakwa ban bun ba kibre ki kwa ban klan yala de hau trai kumno ngi pen klan yala de hau trai kadai haba pilek haki jing duai amen piang wan lam ya ke airport haki ka thoro ya ka buram ke jong play haba ka namar play ka ya ka sunduk jutang kimla ban ra sabaro jaka hanre ke airport kata ka jankup ki ra baik kata ka jaka uling do baru lingdo barabor sabo unyeng akmat ke jong blay udah kup shay la dia kata ke airport David wong wan lam ya kata jing duai fitep pebon ba ki breu hagapor ba ki lang ba ki pisah ki so ki bakla no ki ong wan lam ya ka kiat wan lam ya kata handa kim jiong tungin wan lam hau terai bangin leit haki jing duai kabasosi kadai kaningan finda ken mau hakabalang koren hakal nong gabalai sti ke kong koren upol hang ne udah bitar ya kini ki bangai namar balai kini gabalang koren hang ne kaladon ke jingnya prat hakata ke jingai ke jongki berklestang manong hakal nong gabalai Kisdang mania prat, kata kalenti ya, jong jinget ke jong kikiong, ngang ada jong Paul, ngang ada jong Kaipas, ngang ada jong Apolos, hang ni klestang ya kabania, ya prat, buat Paul udah bitar yang ni kebalang koren uang, kuno pia prat lenti pada jong pi, nama ada sen kawan ke ngisi sen kawan ke division
Kalau ke bae bat kan mau besisin kawan ke jing apat kadon ke jubab kadon tang ha ke jing tuai ban rai ke jing ateli. Amen. La piyat ha ke jing apat nganong ye pi don tang ko ke jubab kata ke dei ha ke jing tuai. How try ba pi pen klain. Ke jing tuai ngala banong ye pi kalau ke spiritual gym jong bangai. Kadai gai ke gym. Pi kan mau ubreu uberai ko ko pen heksa ulai ke gym na. Wang baniyo ban pen heksa. Ubreu basangat ulai ban perai ko ban pen heksa ha gym. Bangalar manong fi ke jing tuai kadai kata ka benta ka ba pen klanya ka men sim ke jong i. Amen. Ka ba niyo? Pen klanya ka? Pidap nama walang apa ka sapa ka men sim sutu shu. Kadon ka por bangam fi ngim sutu. Ke ai ka bangin le ngim tip. Ngasi ok tang ka we ha ka por. Dem no ki kho siu jong pi ka mat jong trai. Ong atrai ngam tip. Me tip. Amen. Lang mana kini don iwe kong. Na ingo blame ni phone ni ong ba. Menem step phone. Blame menem step. Lai duai bai tai kong la kham slam namar. Kadon ke cita ka jingpang ha kata ka shedam ke jong i. Kadon kata ka bami kata ka baat. Ha kata ka shedam jong i tai kong dang siok khon kami ta ka jingat. Baki doktor ki suspect bakala bandai ka tumor. Dane cancer. Bad ikon dang datang arbanai. Kun nung kong. Ida yam yang pastor ngati yang yodai kum ta yang ambiok bandri ikon nganget outrai shiduai bet. Barabala duai kata kalau aja yang makasan arfus ni. Duai orang lek utrai un pen kelai ya ki baro. Halai balik berduai ilek haki jing duai hoi ilek lang bakates mana step ipun yang aingo yu try pastor ida kemen yang ke jingat tekadon handai kamdai ka tumor yang ka silong kumba mi thong makan sa mo ang tang kata kamnon ni ei ru bat ila kemen mo nga ka jingat kalaja yang nga takalaja ta kerteng mo kamdai tumor kamdai cancer pila so kemen no fi teng kalong tang kata de fi nam bat ngau try upen kala kong namar belai pila pisa pila lenga pi wan khmat jong try kwa banong ifi hakapor pi lenga pisa walai shongkai ber kibrio let how try ban shong hakik chat jong try amen banong try pitip namar David mentang sutu sungan lem no kini ki badon batu ki ong len thamau no lem no shu man non let don am kapor Angai don basyo hang ne jeka kadon kapor pim tip show shay ngan lai hang ne David am sutu show wang wara ya ka airport haba pim tip e show utrai ulah tip nang tas khmat amen namar kat bangingi nang tip yo bleng inum ai jeka ngiyat da ka jing start lejong David ulah pet da ka jing start lejong upai sendan ha ka tme han rekidon per kibrio kidon kibrio Kibaklah kata kelinti ya jongki. Lada pipet hakal nong ke bar pupra. Kejui wei Samuel don kibriu pat bakla. Hakapor bakilenga berkipisa Kilek sikinong lek bertong. Kilek say? Ha? Sakinong lek bertong long kumangir kang ada Kristan mensua perpatip bahayu trai. Dah sudah bler kakpok sudah bam ketang tanda bler silem no. Sim di shun, tak sopet, dengar mulai, ni sim ni ta, cakap, mengi duai dengan duai, dengar, ni sebelum mentarang bamja ngalungo kita hikai dah, kita bamja don bapet yang put sebesakan ni sim tu kerja, ni put itu dah, dengar, ini kita hikai, hari berapa orang ngimngai bagai jing duai kebiang dah, itu Don brio, ubaker tengok soalang ni, pe lunang bar perang anu melip pulilut, sa puli pi hiang acu ai. Uniru ulang au pisa lamar kini ki Filistia, ulet man sangan ong le bertong. Pe ba. Teng pimyo solution no blay, piliwat eka solution ne ke jubab jong pi, sekin ong le bertong. Kata ka de ke bama ba ki brio. Haki ni ki singi, bat hak ni ke jela jongi ke long. Ngikwa temporary solution ya ki baro. Ngikwa ke jubab kaba tang sipor.
pang benyat di pinkilar la jam ngisngau. Hari jam ra tak sulakut ketuka jitre jong pinkilar ta jipang ta kasa. Fi teng ngi jubab teng anong vi. Kidon gikan thai brio na mar ba ulok udi ong man hi ulok wa julai di than pi shabar di no hayeng tu ulok ong klit thiet bar kilet pan thiet ro i ulok ba unwan di hayeng. Bar kat ba ulok udang di teng poi di lang ro. Hajala jengi ba bon ba kan thai ba di man ta. Kul mar ba ta le ta kidon phat doi. Sap te kan thai sung bala bu ai ta kan thai kan phat doi. Na mar ba le ngi shem. Pai ko mu soal ba bon da. Hare ngasuk keman ngapai u David. Ulah solang ulah lek Ahmad jong trai ban pen klanya la dia. Badu pen klanya la dia hagai. Haki. Ayu Jesu. Ala pipet bat ngana ka gospel jong Matius. Hagal nong ka ba arpun rio. Hagal dikot ka ba lai pun rio. Lai pun rio, lai pun nyo, lai pun prangan puli tang tak lai pun pra ko ong ne Jesu. Haba kun tahu la ong haki. Kaman sim jangan ka so pisa kat ban sayap. Ya syong hang ni tu ya apru lembat nga. Haba ula lej syashwa kindiat ula dem da pelup bat ula doai. U Jesu u blai pura bawan long breu. Haba udan habdeng ke jing sngo pisa ula leyu. Ula lej ban doai. Kejubab deh hagai jing dua deh yang ni wat teng em pilas ngo em bam long syungan batai ya fi dan tang ka we ke ngi bangai kadai bangin dem menong tera pek ngas tunat u Jesu hikai yang ni udam pelop beda sto em udam lot nak ka bamon ngamla syo dala de nga IT lot nak pada wang kaman sim ka klanya ka do ka telot tentang ka poi ka por ba pis ngo kum ta dem pelop ka bamon. Dia kata Jesu ong, wan pi barok ki bataj bad bakia jengket. Kabon, ai lut no. Amen. Ayu. Umdei ba ong ba Jesu ulalit ban tia no. Hare ula dem pelup no. Ya fer kan ma ba. Teng ila sung lang api ngalit ban doai kiu ho jing tia sim da kan nep tia be kum tu ba doai. Kam dei kata. Dia. Hare Jesu ulit ban dem pelup no marwai. Syau torai. Kadon ko ini ke jingkai mengeju hikai ka posture la ne kumno bangi sei duai tang kadon ngani ka posture jang ka jing duai bangi dam peluk bangi ailot so try amen kam dai tang jing dam kho sit tang dam peluk blot barok banong try ngam la shu dala de shimmame baru David wanlam ya ka airport ha kata ka jan namar bele namar ki jule ya kata ka bentaro bah ki shim ya kata ka airport ba wan ra ba don ha ramba lingdo ha to lingdo ki siang ya kata ka jan ki dam peluk blot ha kata ka jan Kiyu, kidon ki jat nyam ki ju pendon kam shaban duai ya ketiki jan jong ki tang mandam kok sil. Hanre haki ju ki ju don ki kita ki lingdo ki ju dam pelup lut ban IT no ya ke AK baro show blay manong ablay ngamla shu danga. Ngam yu ngamla shu manga le mame. Kata ka tradition berkelas dang adu ka pojong Gideon ki le ya kata. But namar shwa kata airport ki pome giling do Gideon usdang man le yang ni basdang man bot berkata ka di KK ka ba ngakwa ban rai pi hatu pile na em ya kata haba pi kendo ha kata ka jing bat ka jing ling bat ka jing pisa ngante pi pidon ni ka jaka yo pi lang ba kata ne pidang ya pet ani ka pot pi lang ba har tang ka we ngadon ka jing germen to pen klanya la di ho trai ong itu pramarjan pen klanya la di ho trai ong kame, ong pen klanya la dia try. Amen. Pen klanya la dia how try. Mo tentang hakado da pang te fing bun bedali sib dawai yo abet E to Z. Kemau tu dawai klan. Ha? Ada yang E to Z. Kebamut nadu A hadu Z. Alpha baru omega. Lapar ko beja kata. Te belain kim la ban wan be how try E to Z banang try. Shimti mame. Amen. Udah bedo IT lot. Barhabau lah IT lot. Uyang nang tawang ya ngili ya bet na din. Namau blay ong. Men job ya ki. Men laban lay be ya ki. Bad ulah lay be. Barhabau be ulap iwe samla. Finda pulih kata nganum. Lay ben pulih kata filap hatu we samla lay pau ulap we samla. Ubana Egypt.
uneru walang bat kini ki Amalek bat usha eno namar balik ba upang kia berat no ya kan ma baik haga ba kenja do haga jinglong do ya ki breu ki bapang dan jaka dai tang haga hima ka jong blai amen ki bapang ki mla ban lek saka ba kawai hana ki bapang sela ban kang ya ki ban wan saka jeseng amen dai tang sem arja alpo bala kang hana test wa ban wan jeseng ki shit long kan ma help Salja alpo siapa rung si yang mani test wa hana ngaong bi ka hima blai dan jikang ki nong amen Afi arja alpo vi de katangi nang ni ki palong jeseng ra nama rong kum no wan pi bapang borok ginyok banduai nama tu kapor na tes wa siapa wan de vi tes kum teng hoi kapat dei kapor han ring akum pastor nga sumudur hala di simet long tik kum berak cloud tes wan na selang don nem don to kasap dere hadir kelas tu ke sang tes nak ti de nang kong na selang kan ngot asap penap gon na selang tu kapor kan ngot Pai babon lah siapa nak gon Dedam ladam dan iai kirong. Pi kariasal ada ya aja saya pertai. Gihabar suto ya kata. Pi hang ni pakau ni upang ni samla kini kita banyalam. Lah cuma mentah pi kuali piknik dan bapang setelah beli piknik kita. Hilang lah sang hayang mah pi. Dere. Namari alam yung nong pang sa piknik tela jong la sosat. Teng wat kinong pring ngim jualam man sampun song kali denam. Namar da song kali kini sipang ya. Wah song hayek. Deyam ngim sotelan bari alam ya kita. Hana fitep. De tang aki yang sakriyam bapriang ya kita baro. Denam dayna. Priang lot. Ompet yuan nak kena kejaj, ompet beruspa, ompet yu bedok, ompet kanam ke buram, ada ya barok berpediang lot. Kadetang haki yang syakri. Amen. Kita belah sabe, baru David ni. Boleh ime kum ni ulah batai. Tu ulah batai David uang. Kan mau be haba be ya no nandian. Ublek sepen kendu ya no. Haka jingem ke jong pi ban yarap be pi pin poi syaka tong jong pi. Kan mau be haka ai ke ba ublek ukot ya pi. Man pendep ya kata ublek sawan lam ya no haka jingem jong pi man pen poi ya ka tong jong pi. Kan mau bet haba ki athletics ne kita bala ka athletics ki nong marem ki athlete ba ongro ki nong le kai barabor ki don kambe u coach ne ya ka coach denam dai ki lalang bala ka ki coach ki mle mare lang madan teng pit pe ki coach hek polut ku mangai denam ha pit longo per hikai ti pliar pa di ban kum no but klam itu coach empoi sei kan mau be hek hima blero apa pila IT lot ublay yung sawan lam ya no real no haka jing em jong pi wat pet ilong telot kat no na mario ide ma i ban po ya pi sya ka thong pat amen pi hang ni David ula wara ya kata ka janya pot ula doai ublay pani kenduk man yo bapang kul mara lala pi ong kwa sakri ya ublay nongkong do pani kenduk jing em jong pi bapang pi ong lek kom no ini bapang Pidang kemilitin man baklan juan bapang namar balai. Utrai wang awan lam namar pengakwa bamemen syakri nema papan syakri. Amen. But David dia kedoi kita, ini bapang. Berkat mapi gini terus bangun kita ngata kini saya tang bapang kia berat kum ni. Tip iki kon jungi la berat kum no. Fik haka jabeng bon sen ken ya ke hanas to tip kini gawe ke barok ke trelem nam ta ka jing bah. Kaktiin ke jong blay ka ong kata room nong ka bapra de khot ka ba arpo pra. David dia kendo ni bapang. Upet ni bapang. Hari ni bapang u batai wanang. Sya ai ki don kita ki Amalek. Baru David ong menelam ong hoi ngan selam. Hari wat penyap yang Ken mau bet. Lada umdan u Eli umdan Samuel. Lada umdan u Elijah umdan u Elisha. Lada umdan Jisu umdan mangi. Pio ay kata. Kabamot utray udan be banu elam ya nuri ya no. Lada umdan Ananias umdan Paul. Ngihap ban suto ay kata. Ublay udan ya nuri ya no banu elam. Haka jingim jongi ban penpo yangi siya katong.
Namar belai, yok kita ki badon lembat ki, yok kimla ban mayat lang hak kata katong namar. Ke Bible ka ong jale nrus pangot baru David ban ya be na din, hare as pangot nang sakyong. Ngimla syuk ban lai khmat ngilat telot ngilat thaj. Kini kiba mut len thamau yu David. U David ong ya gin lek ban ya lek ban ki amelek. Kini kiba peni ba it palat ya la ka jong. Ki khon ya ka tra as pangot ki ong. Ngi te ngimla syuk ban pet. Ngilat telot. Ngila ayu? Ngilat telot. Aingu bau David hang ni syania ya gitu gibriu badan batu. Usyania ya ke jubab ke jong blay. Bau blay uangan ya ki amelek hagakti jome. Amen. Lada pi syania ya ke ke bau blay ukot ya pi. Lada pi penklanya lade bau blay ukot ya pi penum ting kita gibriu badan bat pi lada ki sange no banya bat piru. Namaru pi syania hak jengkot ke jong blay. Amen. Namar blay pet bah ki tentang balai pulih. Namar itu perlok imli pulih lang pi sange no. Kumbashir ta jeng mendon lang bat perlok ta. Pet bah tentang. Pilek jeseng pimlek ngarong am lek. Pilek kelas hang ta ngarong am lek. Pi tentang ngisania. Yo kini par yo kita jeng em dah. Pet bah na pi ki belakang rang ba. Hey gitu ki perlok kelas ke jong pi. Hey gitu ki perlok school jong pi. Hari manusia tu semua betul berkini dah. Ya mapiru berkitu baik tapi semua. Hari mapi minta pidon. Pi, hari kita ya baik ni rus pangon. Hari perkat mapi. Une unong pang samla. Ukloi banlek bat David. Hari kini kita ya lambat David. Kiong ni tinggi melalui syuk ars pangon. Ars pangon. Mde syuk tang iwe arngon ars pangon. Ngasyuk perkat nak away nak yang mana? Ada terus pangut bangai ars pangut ki ongim trawan jesek syu. Kan long kumno kata kayeng mane. Perkat tapi dah fidon business. Ada terus pangut ki customer nang ta ars pangut ki la sange banwan mantiet. Kadon ke jinghiran ke bekrau ka business jong fi. Hang ni David ars pangut ki ongim tra syu banyak sakmat. David ngimla syu. Ngilat telot. Hari ngalungo pat. Uneu samlah bapang. Bagi amelek kila pensangnya yo, bagi la berat no yo kumu beriu ubayap. Hari ini uang nganlet pen hai badan, ken mau. Ublay utep mano ban lon langkat bat pi hadu kata katong. Amen. Hari katong tadi bu, tadi kata upol uang ngabai percaya kah? Dak, kadak tu ai try. Umday ubriu, nama kidon kibriu kibawa yat bat pi. Kin sa sange no. Hari kay ba kiki sange mapi pim day ban sange na marublay upaya pi kam syakmat. Amen. Tentang wat ting ya kay ba kijia ba ki. Na mau try ukot dia pi kam syakmat. Ukot kami yo kam syakmat. Dia kata David hang ni jaka musuh tu ikata jenglong marway dah. Kita David hang ni jaka ada uya ta jenglong beri ada ban telot. Handamar ulah ong ublay uong yo ki amelek ngan IT ya ki hagakti ke jong me. Kapelong yu David bau ya cakmat. Bar hadu bau de yo ya kita ki amelek upen rem ya ki. Bat ki baro ka ba ula dono ula yo kambun sya ban ya kata na ki amelek. Ki amelek kila thangno ya ki jingdon ki jong David bat kita ki breu jong o. Pina pulih tu kalau nong kebalai po. Kalau nong kebalai po, bakum no. Baka Bible ka ong. Ba haka dekat ka ba arpo ter pina pulih hang tu. Bakum no ba David ulapoi. Haka taka jaka. Bat ba haba ulaya poi hak taka jaka ba kumno ula shimno ula penrem no yaki ba hadin ba ula penrem kini gi sos pangur ki ong ngimde ban ai ti as pangur khamani le thman David ubo itu kan ka phim de ban e no kan ma ko dan ka por kitu ki bru ki bala e no epi kamot ba pindom sa to le ba ma phi yaki trai khot epi shakta amen
วันลองมาลองกิบริวจังกับประเทศเก่งกิตากิบชวนกินเนี่ยชวนลังฮันกิบริวกิจังเบลล์ละกิดอนมาชวนแอมกิดไว้น้ำตาจงกิครคูยกีอาเมนbaru David uwan ra ia kata uyok bunsha banyak kei ke ulado ala pi perkat ulado abanang kong kei baro hari ala pi perkat la kabakot uyok bunsha banyak kita namar balai uyok pat ngasu mudur ia la desimen lalu David hak kata kasih uklam syam lapan klanya la dia utrai kei ke banjayo David trai kei ke banjayo David baik bahaya la dero yo ngapan mapiro babon sen ngimpan klanya la dia utrai dah ngi wan ke jing ngi lenga ngi pisa ngi ngong so sat hang do pat ngi pan klanya la dia kata dia ke jing kali hawa kawan ke jing pang pi pan klanya la dia tang ti dawai ni pi pan klanya la dia ka jing duai na kata dia ke jing kali ke bakrau yang apa dia pi namar kumu David bau ya ngapa pirung ya uji suruh ya lenga dari nama kata uji suruh belatip ya kecing pensoi barok ke Bible kong lasak pensoi station orang Hebrew kong haki kai barok utip ya kata kebalang Philadelphia kai you haru try ong ngatip pila sak beno pila sak eno pila sak kang no kecing kang hanre ngan ri kendong ya pina kata kapor jong jenjar tak du try bangingi syakuri utrai ukular yang ni kloi ne man mare ni kloi ne man mare fitem nga perkat bu David abu yo kendo itu samla unong ablay me pen kendo yang ada kae gene ngabe ye ki amelek me pen kendo unong pang hari ni unong pang pen poy yo usha kata katong kan mau yo ki don kita ki briu ha ke jing em ke jong pm da sngo koridor ye ki wala pi ki telat hari maki ki ni rap ye pi pen poy sha katong amen dia kata Bible ka ang burom ya lau kpa bar ka kibinga sutu teng pio i ba kila teman kila itelot bhai ki am burom ya ki namar maki kin saya penpoi pi sa ta thong amen teng ke ke ba telot ka penpoi yang isa kata ka ba job ta ai ngin sung thu lembaga ni hang no ngi pen klanyel ngini yang ha kani ka por na ka chaka shong ka jongi ngini puson ya la de ha kani ka met ken hang no bangi pen klanyel la de hakano ka benta kata ka de ke jingkli ka bakraw ha yang iwe piwe hakano ka benta jong ka jingem ka jongi bangile ya ka ban pen klanya la dia ngile lang ha ka ni ka por ha ki jing twai ngile ya khmat ka jong trai ha ki jing twai ken ngini yet ya la dia ngi pen klanya ya hangno teng idi ka dawai meneng ong if A to Z hari ngakwa ban bu ni ka jingkli hatu pila I A to Z yala de ha utrai. Hakata kapor ba pilang A ba pipisa Tung hindi lang hakani kapor ki jing tuai ken. Hallelujah try Jisu be ni wan hakani kapor ka bamenta. Ya ka banai ngu ya me kenya try Jisu be. Namar ki jing bha ki jong me try be. Namar ki jing le sbon ki jong me namar ki jing le snai ki jong me try be. Try what hak tentang habang ngingi baklay la ka jong kalenti hanay me bakla try what tentang habang kawan ka jing hanay kay barok kay trelam nam ta ka jing baman ka jing kenya try be but a try hakani ka meet a try be mitip siya pang jong iway piway kenya try Jisu be but dan hakani ka jaka kenya try kibadang yepek kenya try be yo dan napdeng jongi a try Jisu be kim suto yala de hey bakipen klan ay kani ka meet bakin pai siya me kin pai shame ba kin pen klanya la de shame kenya try Jisu be ngada duai ngada IT hakani ka por ka ba menta try Jisu be shimti ma me ken hallelujah 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 kat bangin ya ya duai hakani ka por hakani ka jaka ken ya don na preng jong pi hakani ka jaka pisu tho ya kani ka we hala de bu try bu pi ka jingli ko kon pi pen klan hano ya la de Hano babi shanya ya lade. Hey babi bo i kecik shanya jong lade. Haba ke barok ki pralot. Ke barok ki jotlot nak mat jong pi. Hey pipo. Ya don hapreng jongi hang ani ka jaka pi ong. Bun sen ngam pangklan re lade hau trai. Yo ngam tip yo hang ani ka jaka pi ru pi ya. Na kata ka jingleng pada ka jing pisa Dia pi bedang pet. Pi don be kata ka jing pisa ka jingim ka jong pi.
Ngadon pitang kawai kentin manong perklanya la dia utrai. Yodon hakan ni kejaka pi sutu piong. Ngadon kaman perklanya la dia utrai. Ngini duai. Namang ong pingi perklanya la dia utrai kumno. Lang ba bangiwan ban serenda, lang ba bangiwan ban IT lut ya la dia utrai ken. Yodon ta ngakot hakan ni kapor. Pila ban wan sini sekmat ken. Ngini let ya ka bangini duai. Yo bapir ki bedang ya pet hakan ni kapor ka mentaken. Yo piru pilang apa pi pisae. Ngini leit bani duai hakan ni kapor. Namar ai ba pinong try ngawan ban IT lot. Kada unong panem chang yu jisu. Hakapor ba pisae. Ulet bandam peluk yala de hakmat jong kupa kano tam mangilay. Kano tam mangi. Ngilay niya kata ka de jengkeli bukraw. Ya don ngitangi kot ya pichani sakmat. Kat bagi ni mane hakan ni kapor mentaken. Lamang ni keciwa. Pila banwan hakan ni kapor. Akot ya pi. Hallelujah, Jesus. Jesus, hallelujah. Pendam yang atrai baba dakabur jungmi dakabur jungmi pensle yang atrai baba mensim jungmi mensim jungmi Akot hakan ni kapor ya dang don hakan ni kejaka. Yo pi badang pet na kaying hakan ni kapor mentaken. Yo pi ang pastor sisya ngap linga ngap pisae bursin ngaliwa di kejingirap. Nakajaka ka pamday hakan ni kamit. Penklanyo ila dia utrai. Di penklanyo em ila dia utrai. Yes. Inlet ya kabang ini duai. Inlet bani duai no ngakot sa jisi na dang don. Pila banwan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Try me. Iwan hani kapor macam me try. Penklanyo gini kikul macam me try Jesus. Find me try Jesus me yaki try me. Yes. Banganio banpla yami shemianga atra bendon kamianga banganio banpla yami Ini lek jangan ikapor ya kabang ini duai. Nagerpa dia pi bawan hang ni yo pi dang pet jangan ikapor pila ben duai lambat nga. Pila ben pertajam. Show Jesus ke menong lang bat nga Jesus. Jesus Ngawan hang ikapor. Haga cigi snei ke chome. Isnei yang atrai. Ben klan yang atrai. Namang alang ang pisae. Ngadon kam tang ya me ke nyatrai. Ngapenrit yala de. Hakmat ke chome. Ngawan ban IT lot yala de. Ngabrat lot ke jingkit jonga hame. Ben sting yang atrai. Yang akadak atrai. Kumno bangan ya yang ni sakmat ken. Yang akadak tong mangalaban marek ken trai. Namala nga sakot sa hang ni ketingge ba kecing pisah. Ngan yap hang ni. Dia kata ay nga katong gabatmay try. Beli yaki kmat jonga. Ay nga kecing penpau try. Pendap yang ada mensim bako. Menyelam yang akin. Haka ay ka ba may mikot yang a. Banganong pisas syuk hang ni kajuk kejaka. Banganong kuslay kiki bakinja dok syuk kan. Namar melatip lupa sepang jonga. Patray nga nget ya trado nga ni gamit. Men betin yang ada kakti kamon ke chome. Men yalam yang asik kita cakap plang ki bajarngam gen. Man nga nget ke cing babat ke cing snei ke chome gen bot.
Ngat baka jing bhawa jis ne jong. Barka jing suk jong mekan sanshar ken. Baka jing suk jong mek. Banganong pisang anong lang asyo ken. Banganong pisang anong mengasyo. Hagar teng jisu ngadway. Agar teng Jisu kadwai. Amen. Nganget hangani ka por. Pi bedon hangani ka jaka ki shakri jong blay. Kinwan ken ki bagini dway ta ka jong pi ken. Kini bukti halor ka jong pi ken hangani ka jaka. Hangani ka por ngalay bedway ro nakabenta ki jong pi. Ki biya pet hangani ka por. Na ki jaka ki ba per. Kini dway hangani ka por ka bamenta ken. Atrai Jisu bet ni wan hangani ka por ka bamenta atrai bet. Ya ka ban dway atrai bet nakabenta kini ki beriu ki ba pet hangani ka por atrai. Kidon haka jing ling a, kidon haka jing pisa, kidon haka take jing kidon haka take jiji jar, yo kidon haka jing dap ram, yo kidon haka jing kerdu, yo kidon haka no ka benta, yo kidon haka jing ya pat ya pra haka long yeng ka long sem ka jonki, and re try haka ni ki wan ahmat jome, ban klein ai bod ki, ban kelalot ya ki situation bagi ki ya ken, kin kelalot, ki yo diang ka jipet kia, kin lat nya kita ki jing kita yo I kidon ka jipet kela. Haka long yeng ka long sem ke jongki. Bakum no me wan rap yang ke jeng long kawai ke jeng long teli biang haka yeng ke jongki ke. Ningat bat ngikam keng pi ya kata kenya try. Baka buram ke jome kan pau kenya try Jisu be. Alor jeng ini ki kon ki jome ke. Ki ba pek haka ni ke por ke menta. Baki be snok tilang. Daga jeng haka ni ke jeng try. Ban ngat pamela jumpa kenya try be. Haka kerteng ke jong Jisu. Amen. But amen. Utrai dan berkuya pi. Nang la begini ai snok. Padang ai pet jaga program ke jengi ba man ka por ke baga jumi ke utrai unda kerku ya pi hanu ko kuat ta por baginda ya kendo ke Shimmy